Nina bakahlumayo lumananga uDlungwane uhlumayo lumananga lunkone umananga ubengelutho ubeyinduna kwaJiyampondo inkomo eyakhala emthonjaneni izwe zonke zayizi ukulila undaba omhle kakhulu undaba ngiyameba ngimuke naye ngimbuke kuze kwehlene inyembezi kube sengathi ngibuka isihlahla somdlebe uklebe ngimbona ukwehla kweyikaMancengeza kwathi kweyikaPhungashe kwanyamalala igwija likaMdlaka ligwegwe lijeza abasini bengoma isilo sakithi kwaDukuza leso isilo uShaka ngethemba basaphila abezulu eliphezulu saphila thina kwaSokhumala ke ngiphose ninabeqhawe itshana nje elingatheni esivivaneni ngeqhawe la kwaMsane umgobhozi kaNongqiwu nina bezulu eliphezulu iqhawe lesilo uShaka leli ninabeqhawe elasala empini yaseyindololwaneni ngo1826 nina bezulu eliphezulu umgobhozi ninabeqhawe wakwaMsane akuyena ozala abesibongo sakwaMgobhozi ninabeqhawe labo bantu labo bakwaMgobhozi baphuma kwaQwabe nina bezulu eliphezulu bawuzalo lukaMalandela njengabo abakwaQwabe ninabeqhawe umgobhozi wakwaMsane akazange azale sibongo nina bezulu eliphezulu kwakuyiqhawe leli nabeqhawe lalikhonzwe kakhulu yisilo uShaka isilo uShaka silithwele ngeqoma leliqhawe la kwaMsane nabeqhawe babekade bendawonye omgobhozi kwakumgobhozi kuunqoboka wakwaSokhulu kube yilona ilembe kwaMthethwa ngenkathi ilembe likhula kwaMthethwa babebuthelwe ebuthweni izichwe zesibili njengoba sazi ukuthi izichwe zokuqala zagcina ibulewe inkosi uDingiswayo ngesizathu sokuthi zantshontsha inkomo zenkosi yasoyengweni nabeqhawe inkosi yabathethwa zatsheziswa ke ngokuphanjaniswa nemvula izichwe zokuqala kwaseke kubuthwa ke izichwe zesibili ezayiholwa ubuza wakwaMthethwa nabezulu eliphezulu kulezo zichweke zesibili kwakukhona le insizwa lezi umntwana uShaka umgobhozi kanye noNqoboka wakwaSokhulu nina bezulu eliphezulu lensizwa lena umgobhozi yayiqhawe elikhulu lelembe ninabeqhawe kwathi ngenkathi ilembe lisuka kwaMthethwa seliyothatha ubukhosi bakwaZulu lamcela umgobhozi limcela inkosi uDingiswayo ukuthi licela lihambe naye liye kwaZulu ayolelekelela ukwakha isizwe nabezulu eliphezulu nabesilo ngempela yavuma ingonyama yabathethwa nabezulu eliphezulu yamdedela umgobhozi ninabeqhawe nina besilo wahamba nenkosi uShaka wayo siza inkosi uShaka ukuthi yakhe uZulu nabeqhawe nina besilo umgobhozi nabeqhawe uyena owayecija amabutho elembe uyena wayewaqeqesha nabeqhawe wabamba iqhaza elikhulu ngenkathi kubuthwa ibutho lokuqala lelembe ibutho loFasimba nabeqhawe induna yalo okwaku umdlaka kaSodumase wakwaLanga nabezulu babe babili omdlaka kwakukhona wakwaLanga bese kuba khona nowakwaNtshangase ke wayombelebele wayemdala kunomdlaka wakwaLanga nabeqhawe nina bezulu eliphezulu umgobhozi nabeqhawe wayekhona ngenkathi kulwa isilo uShaka kanye nenkosi uZwide walimala kakhulu wagwazwa kakhulu amanxeba amaningi esiwombeni sokuqala njengoba sazi ukuthi lempi lena yalwa iwombe ezintathu isiwombe sokuqala sakwaGqokli eqhumeni lakwaGqokli kwaba isiwombe sesibili sasemhlathuze emfuleni nabezulu eliphezulu kwase kuba isiwombe sokugcina esalwela ehlathini laseNkandla nabeqhawe nabezulu eliphezulu umgobhozi ke walimala kakhulu esiwombeni sokuqala kangangokuthi ozakwabo bagcina bemshiyile enkundleni beyitshela ukuthi wayeseshonile kanti lutho wayesaphila ilembe ke lalikhona kuleyo mpi ngoba kuyavela ukuthi ilembe laliphuma nezimpi lalikhona impela lididiyela leyo mpi lisizana nomdlaka wakwaNtshangase nabeqhawe induna umdlaka ilembe ke lakhipha ke umyalelo wokuthi
makalandwe umgobhozi ayothunwa kahle ngesizotha nina beqhawe kwilapho ke kwatholakala khona ukuthi cha wayengafile wayesaphila nina bezulu eliphezulu wathwalwa ke umgobhozi wayiswa esigodlweni kwaBulawayo nina beqhawe isigodlo selembe nina besilo nina bezulu eliphezulu lapho afikwa khona wathungwa amanxeba wakhothiswa naseyindengezini khothiswa inyanga omqalane bakwanzuza kanye nabanye nabezulu liphezulu wagcina ephilile ke umgobhozi ephile eqinqo wabuyela futhi ekulweni izimpi wayekhona empini yaseyindololwaneni ngo1826 impi yaseyindololwaneni nina beqhawe yayiphakathi kwesilo uShaka kanye nenkosana yenkosi uZwide nina bezulu eliphezulu eyaseyiqoqe insalela zamandwandwe yanyuka nazo nina bezulu eliphezulu yazama ukwakha futhi esinye isizwe nina beqhawe yagcina ke ilandelwe inkosana yenkosi uZwide uSikhunyana kwakuthiwa uSikhunyana igama lakhe yalandelwa impi esilo uShaka kuleyo mpi ke lapho kwasala khona umgobhozi nina beqhawe nina bezulu eliphezulu kuthiwa ilembe laphatheka kabi kakhulu ngokudlula emhlabeni kukaMgobhozi ngokusala enkundleni kukaMgobhozi lakhala impela ilembe inyembezi nina beqhawe laphatheka kabi kakhulu lalimala kakhulu emoyeni kwaku 1826 nina bezulu eliphezulu lalimthatha nje umfowabo umgobhozi kuzokhumbuleka futhi ukuthi naye nkathi lensizwa lena yakwaMsane iganwa intombi ezingamashumi amabili ngesikhathi esisodwa ilembe lakhipha inkomo zayolobolela umgobhozi lezo intombi nina bezulu eliphezulu ake ngimeke lapho sewashayile kanyana uNondlini baphile abezulu eliphezulu baphile abenkosi isikole lesimgobhozi primary school sise Vryheid nina bezulu eliphezulu eFilidi baphile abenkosi baphile abenkomo yakha lemthonjaneni izwe zonke ezayiza ukulila utekula abafazi bakaNomgabi betekula behleze emlovini bethi uShaka kayikubusa kayikubankosi kanti lapho ayokunethezeka khona niphile nina besilo